Ioannes telenok gaban riu barok nya puwei dekat. Jesus went up a hill and sat down with his disciples. Kemat ki jura di sub saya ki san hajar ngut dekat iwe dekat san. Where can we buy enough food to feed all these people? Di su ya hado tlaum dekat kan riu puwei. Saw Jesus walking on water. Coming near the boat. Don't be afraid. It is I. Ki pai ba ki wa ya di su dekat arpuar hado arpusau. Uji su ikpu katiin dapat arpusan hapusan po pandai. Those who believe in me will never be thirsty. I am the bread of life. That whoever eats it will not die. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. Kistin jong ka jeng em bom cekut dapat riu po hidupnya puwei. You have the words that give eternal life. And now we believe and know that you are the Holy One who has come from God. Hadin kene uji su la lei no sa siliang do riau Galilea. Jesus went across Lake Galilee, Ne puk Tiberias. as it is also called. Upai ba bubuan ula bo diu. Followed him. Namar ba kilaya iya kita kisin jeng hak bau perko iya ki bapang. Uji su la ki halor ulung. Jesus went up a hill Bat and ulah sat sang down hangta bat laki sanran. Kajeng kawai pasca dan kicu kerajaan. near Jisu la pe sada mula ibu pai ba berle ngulawan jauh. Kung tahu orang hau pilih, nai ngila ban te jeng bam ban sai kini kibriu, ulang ya kan ban tentu ya pilih. Mau lo tu lupa kung lo runde pura juga. Banai bam ya mana au pilih. Wat tang mar kan dia ru endon kam pu palat aspa tenar. Buy enough bread. Uwe na kisaran jamu Jisu. disciples and Tuan dia supara au simon terus ulang. Uwe upana orang dia udon san perli kispu barli badan perli kidoka. Hari kini jenlong ayu berengkat ne. Pasang ya kibreu Make the people sit down. disuruh ngaki laton sipun ulang. Bat kong basan hajar nut kirang ba kilaya song hamta. 5,000 men. Uji su la sim ya kita ke kepun. Ulai nu ya ublay. Thanks to God.
baru lesam hakita kibasyam. who was sitting there. Ulale suncu ya tidak kah. And they all had Kat baki kuat. as they wanted. Nenda kelaya kerang baro ulong ala kesimpulan. Karya kelang kor lengkai ke batam. Embeban penbicai wat kendiaru. Kota kilalu miki baro pekla pendapat arsan dak kelang kor lengkai ke batam dak santel ki pu barli endak beri kilala bang. Kiberi orang tak kila iya kan dia kata simbol disula begitu. Kasih siau ne ulong ulong itu lubang pada banwan cakapate. Disula tebak cawan ring bori uban pelong pul. To make him king by force Tahu lah pet yang kelor lum tamarwei. by himself. Ujisu ya halos laum. Adalah pramir When evening came, kesenran yang uji dari dia cakap riau. Kelaki wa kaling bat kilalai seseliang kadu riau. the lake Riau towards sepang kapar na Mata kena sandung. Rai kata ujisu batwan saki. Hamar kata kapor kena air kapacur kena pe banak hidau ko. Kesenran kilaking kumba lain yang somber. 4 miles. When they Apa kilai ia ujisu buaya elok ko water, Bat uwan sacan kandin. Bat kilai setting hair. Buat setting di sulong aki te mga. Kila kwa ban khot siang ya uha kandin. to the boat. Temar kung kata kandin kalau poy. Sa kata caka ba kilabot banlay. Bai ba kiwa ya ujisu. Hakasi kebabur utau pai ba pala sa hai siliang gadu riau ula kan ba pala don tang kawai kandin hangta. Bat bau ujisu semlaki uliang lem batak kesentan. Kini kila lek lemau. Left without him. Hari kwi pat diliang na Tiberia. From Tiberias, Sekilawan hado marka penceka kapau pai ba ula buat bam jembam endau trai ula la aingu. Kapau tau pai ba ula ibu disu unsem donang ta lem lek semran denguru kila kiyo hagiliang ba kila lek sekapenom banwad yau. Ujisu kepu gajem. Apa kita iba kilalap yau ujisu sa siliang gadu riau kila keliu. Kono ikai menupiwan poy sene. Ujisu lo coba ngakren ya kejisya. Pelawat yang em namar ba pilai iya kidak kisin jonga. Ere namar ba pilaba mi gitu kepu haban dak kedang. Wat train nak banta ke jembam ke pasir ai. Ere to train nak banta ke jembam ke bane sadu ka jek embam cikun. Ya kena kerja bamu kun upre wana hai pi nama rutle upa ulason ya kasyap yang mencur hau. Umta kala kaliu.
ayo ngelek kenapa pandai pergi kam jauh pelai sudah coba kani kalau ke kam bau pelai kuah apa pendek so nggak jauh tahu kalau apa yang kila paitin kadang ayo menle bangin duk yo ibat duk ngai name menle ayo ikpatan mendungi kilabam ya umana bahari kenja kumba ong kacento ula ya ki ukpu na pedeng bakin bam ujisu la coba sisa sang ong api ande moses bal ai ukpu ya pi na pedeng de ukpa janga ba ai api ya ukpu ba sisa na pedeng ukpu ba ai uble wan hia na pedeng berwai jeng em ha ka ko kanar khilapan to ai ngi barbo yo no jisul ong aki ngalong pu ka jengim uta bawan sanga onom tegan baruta bangai kanga onom siang lano nanoru hari kumbang alaya tu api wat lapi lai iya pim tre bangai baro kar ka bau pa uai hanga kanwan sanga bat yuta bawan sanga nga enam genta namar ngalawan na bedeng bande kamon jong uta berapa yang em ya kamon na jong te kene kalong kamon jong uta berapa yang bangam de bandu ya no na kitu baro ba ula ai hanga re bangan pemipat ya ki hakasi hatu hoi ka bau pau kwa kalong kene ba kitu baro balai iu pun bat ngai dau kinyo ya ke em bom jekut bat bangan pemipat ya ki haka akhir kasni Kicu kilasang baniat num Jepang jauh nama bolong ngalong kupu belawan hia dan pedeng kum tak long uneu bril ulang uji su kun uji jabang dai ni tu ya upa baka kemi jemu de kum nom mentapat uang hana ba ulawan hia na beneng Utusu lapai ketin waria tenong syu para mapi em donu bala banuan janga lam dau pau bala pa yang au kring ya u bat ngang sapen mi pa di u kasih kado kenong itu lupa kala to ya kibril bano enikai dau blay man nau bril bayo sngau yo pa baru yo jingi kai na u wan sanga kane kambot bau no bril lai iyo pa tangu tau balong na u blay lai iyo pa nga da kren chapi utau bengek udon ya kecik empam cekut ngalong pu ke em kekpatan men jopi glabam yau mana hari kenca bagi layap dan re une ulong pu bawan hia da bedeng bacar babam yau ne unum yap ngalong pu ba em u balawan hia da bedeng la dau nu bam yau ne pu un em chunam baru pu bangan ay ulong kado jonga ya kabang ay kenang baga patay kan dop em kanek la pemmi ketinga tay nia ka baklu jap de gitu kuno ne priu la banai ngi ka to bangin bam kila keli utusu long aki sisa sang ong api la da pim bam ka to jong khu no priu ba pim di ka snam do pinam yo jeng em ha la de jar bo pam ka do jeng a ba pati ka sam jeng a uton ka jeng em bam tukut bangan sapen mi pat yo ka si kadu napa kado jonga kalong sisa ke jempa tambah kesam jonga kalong sisa ke jendi car bapa mi kado jonga pati kesam jonga uem hanga ngapa tahu ukpa uba em ulapa enga badai da u banga nga em kumcu car bapa mi nga em denga unikeng ulong ukpu perawan hiana beneng de gumuto kupu bagi patan men jopi kelabam maki kelayap re unu bapa mi unu kupu un im junam
uji sulak ren ya kini kike habau lagi kai kasina ko kapek naon buan kisara jauh kila yo snow kene bakilai om kani kai kalong ga bae mano bala ban ngai caya ka klem da don bayatu Without being told, uji sulak te bakisara jauh kila tulum japang kane kupta wang ki hatu kane kapat thu de kajengai jangpi Tarai la pin yo I bau kun breu le pai caka bau la don man chua de si mo ai jing em ka to kam lar kam e kitin ke bangala krena pi ke long sim ba ka jing em la ka taru don na pi ke bangai uti su la tep na do pasang knew from the very beginning kino ki ba ngai pat mano ban set kalai u and which one would betray him. te ula pun na kane ka daung ala ya thu api ba em don u bala ban wan changa lam dau ku pa wai la ri u ban ne kum ta na mar ka ne bu na ki nong bu chu ke la pai tin bat kim tre le chu bat u kum tau ji su long na ki khat ar mat ke sanan te na piru pi kwa ban ne no Would you also like to leave? si mat to su lo chu ba potrai chanung in ne me don ni ki tin ke ba ai ki im tam chukut ni ni tip ba me long kre su khon cho bu lei who has come from God. uji su la cho ba ya ki em de manga bla ti de pi ki khat ar ngut Didn't I? la jar kata don we na pi bolong uk suit bolak dan sepang juda so kun Simon Iskariot Simon Iscariot, abau juda swala long we ni khat ar ngut ki semban of the 12 un sa set kelai u was going to betray